Clear to that by Ule, Pisilesiam Tarikania, Tunhnai Chanchin, April Ningale ni Som Patum in Kara, Kaushan Rongbol Chanchin Longai Kang O. Jubilee Bible School in session Thar Sang Ni Som Ni Palia Changa Sang Ni Som Ni Panga Atan Klasan Chan. Jubilee Bible School Serkon Swan April Ni Achang Khan, Kum Sang Ni Som Ni Palia Changa Sang Ni Som Ni Panga session Atan Klasan Chana. Kumina hian zirlai som pakwale missionary training mi panga anvain mi som ni palian oma zirtir tu hi principal nen mi parukan oma UDC le 4th grade pakhat veve an ombok Delhi atwal chung kaushan honani BCM Delhi honna inkhom hi April ni sari sang hi som ni pali pathian ni chunudar khatle achan veya Believers Eastern Church Sri Aurobindo Mark Hoskhasa neyania Reverend K. Vandal Moana, Field Director, North Indian Mission, Delhi in Khomakai Shwaya, Pujetsi Zonun Sanga, Kaushan Secretary in Thupuan Le in Melchiatir na Aneya, Pukengur Thantuanga, Assistant Secretary in Report Lang Puya Pebok. General Secretary Reverend Arlal Biaklianan, Kaushan Tarhi Hongin Patian na Ahlana, Reverend Dr. Arlal Thanmoya, AGS Mission in Tutsa Soyin, Kaushan Zai Pol Te Faknahlarim Ngai Thakaniya, Upabiak Zungnunga, Office Superintendent in Shuai to Tarlan Nale Antana Jongchai Sakna Hunamang, BCM Delhi Honna in Koma, Hian Miza Somtum Velan in Koma, Kaushan Poldang in Kompuito and Ombokani. Lunglei Town Area Bialchi Kepi Meet Nayani. April ni Rukle ni Sari Mangkhan, Lunglei Town Area Huam Tsunga Bialchi Kepi Tepualin Chi Kepi Meet, BCM Biak in Venglaya Nayania, Tupuya Kaushanti Manani. In Rinizana, Rongbol to F. Lalrem Radpoya, Vice President MGKP in Tutsa Soyin, Patiani Zing in Koma, Reverend F. Zawrin Koma, Secretary MGKP in Tutsa Asoya, Patiani Tunulama Fellowship Nayin, Patiani Zan in Koma, Upa Arla Rotsama, MGKP President in Tutsa Asoy. Hemita Hian Lunglei Town Area Tsunga, Pastor Bial Som, Pani Ajangin, GKP member Te Ankal Koma, in Koma Piang in Bial GKP Zaipol Naremte, Mimal Zaitiam, Ingemozat Le Group Zaiting at Lak Chinania, Patiani Tonu in Pol Hona, Life Bente, Skit Le Faklamte, Ngai Lak Le Clear Hawani Bok. April Ninga Ajanga Nisarit Sung Khan, Pastor Bial Shang Pasaria, Hetiang Hian, KNP in Kompuyan Ne. Paithar Pastor Bial Chuan Iswa Mangai no Pangte Ti Thupui Mangin, BCM Biak in Kol Chowe Sa KNP in Kompuyan Neya, Speaker Upalal Biak Thanga Chung Thu and Mang, Speaker Hisier Kon Kaushan Changin, Rongbol to Arlal Rat Puyan Joy Oma, Kompuya Hian Bial Chung Kaushan Upale Rongbol to Tebaka Nule Patin Zandriakin and Telpui Bok, KNP member Tepo Kol to East Lo Zu Zandriakin and Tok Swak Vekani. In Kompui Chung Hian Leng Komzai, Solfa, Solo, Action Recitation Le Bible Quiz Sate in Titsiak na Anning Ngalani. Longtlai is Pastor Bial Chuan, BCM Biak in Nazareth Longtlaya, Inule Ipatsoy Moiro, FSC Bung Rukchang, Katachanga Chang Tumti, Tupuya Mangin, KNP in Kompuyan Neya. Speaker Tan Rongbol to Lashiat Puyet To, KNP Trainer and Mang. Zirtop Zan, in Rinizan Patiani Zing, Le Patiani Zana, Te Patian Biak in Komnayin, Speaker Nena Jangin Tutsa, Ngai Thakani Baka, KNP Nena Jangin Zaipol, Group Zai, Recitation Le Solo Tengai Thak Chinania. In Rinni Le Patiani Tunua, Te Fellowship Nayin, Unit Shang Shang Jangin Item to Shang Shang Nayin Hunan Mangani. Mampui Pastor Bial KNP Chuan, Mampuya in Kompui Nayin, Tupuya, no Pangtele Matson Nati and Manga, Speaker at Langval PC Le Ramluna, KNP Trainer and Mang. In Kompuya Hian Bial Chung Unit Pali, Mampui, Gilgal Mampui, Ngeng Pui Kai Le Moria, Ngeng Pui Kai Unit Te Ajangin, KNP members a Somnga Pasari Kalin Mikwal Riak Lut Som Ni Pali and Oma, KNP Shwai to Som Pasari in Antel Pui Thayani. Mamit Pastor Bial Po in, Lalpa Thu Soiro Itzia Lo in Ngai Thae, Samuel Pakat na Bung Thum Chang Kwa Thupuya Mangin, BCM Biakin Mamita in Kompui Voice Som Parupna, April Nisari Patiani Mangkhan and Neya. Speaker KNP Trainer Dr. Lalom Puyan Mang Choi Pui Pastor Bial Chuan to Oi Nati to Puya Mangin BCM Biakin Min Puya KNP in Kompui Hi Annea Upa Vanal Panachangte KNP Trainer Speaker and Manga Choi Pui Pastor Bial Chunga KNP Unit Chang Shangajangin KNP members at Tum Som Rukan Kalthayani. In Rinit Chun Le Patiani Chotnua Te Unit in El Nashang Solo Zaipol Zaikom Le Recitation Te Nayania. In Rinizan, Patiani Zing Le Patiani Zana Te Speaker Nena Jangin Tutsa Le KNP Unit Chang Shanga Jangin Sanvo Chatak Tak Ngai Thak Le Clear Ho Chinani.
pathian ni zan in khoma in ti siak na result apuan le loman sem na ni nga la ni bok zol pui pastor bial chuan chandam na ti thupoya mangin BCM biak in tuisen chua in khom puyan neya speaker anula rebecca rawat diki khiang te KNP trainer manani inrini zan pathiani jing le pathiani chonu le pathiani zana te in khomin speaker nena tringin thu cha ba ka KNP unit changa tringin chanvo thatak tak ngai thlak le clear ho chinani bok tuiphai pastor bial chuan BCM biak in khoshia in khom pui voisari na anneya speaker tan tlangwal lian ding puya pachuaw KNP trainer an manga inrin ni le pathiania te chun le zan lama hunan manga speaker nena tanga thu cha ba ka no pang chanvo sang ngai thlak le clear ho chinani Salem Kaushan Aizola worship training le seminar ne yani Tunkar ni nga ni April ni som pakhat khan Salem Kaushan Aizol chuan worship and music training an neya training petu hi rongbol tu wanal shwaya BCM worship trainer ani he huna hian pathian biak in khoma zai shwai chungchanga thil poimo sang te zir hawani damde pastor biala Sunday school training ne yani April ni rukle ni sari mangkhan damdep pastor biala Sunday school training BCM biak in damdep chuwa na yeniya upa kelal nun tluanga le upa lal ding lian na Sunday school trainer ten he training hi an nei puyani inrin ni leng in Sunday school zir tir to tele Sunday school puipa te pualin hun mangin mi somrukan kal khoma inrin ni zan pathiani jing le pathiani zana te Sunday school campaign ne ngalani bial chung kaushan shanga hun mangin trainer te hian thu cha an soyani Longtlai area GKP coordination committee in Parva Pastor Bialan Tlo April ni sari sang hi somni pali pathiani jing le pathiani zan mangkhan Longtlai area GKP coordination committee chuan GKP Parva Pastor Bialan Tlo a LA GKP shwai tu te himi pakwa kalin pathiani jinga Parva thria hun mangin LA GKP coordination committee chairman rongbol tu en ro sang lianan thocha asoya secretary putedi lalrin liana aini in report pe Pathiani zana Parvasilo Kaushana in Khomin LHGKP Coordination Committee Vice Chairman Rongbol tu Rohnuzwala Chakchwakin Thucha Asuya Assistant Secretary Puvilal Engwaran report pebok GKP Phongpui South Pastor Bial Shwai tu ten bial chung unit law program an mang GKP Phongpui South Pastor Bial Rorel na in kumin chungin bial Shwai tu ten bial chunga unit sang titlo chwak che tia arel bo zuina masaberatan Tunkar Thojan Zan April ni Riat Khan GKP Bial Shwai tu te chuan South Lungpher unit an tloa inkhom hitlangwal NG wanal ruata Bial GKP Executive Committee member ina kai shwaya Kelal Beitseya Bial GKP treasurer hena jangin siam to pathian shat reng poimo na ti thu mangin pathian thu cha ngai thla kaniya Bial GKP secretary le unit secretary te hena jangin report ngai thla kani bok Christian Labu Ennon Committee joint meeting ne yani April ni som pakhat sang hi somni pali ni nga ni chomhadar som pakhat khan Synod Office Aizola Christian Labu Ennon Committee meeting ne yani Kaushan Panni Presbyterian Church Mizoram Synod le Mizoram Baptist Kaushan atanga Labu Ennon sub committee veve ten ro man na an siam le an clear lok atanga rot na sang ti thirin na thar engemo zat senglu tura pomin siam chat ngai le ennon ngai ni an sha te po lozir chianga ennon chorem ti ania malak zel dan to ro man na te an siam ani Cherhlun Pastor Biala Mission Convention na yani April ni nga atanga ni sari sang hi somni palit chung khan Cherhlun Pastor Bial Mission Committee bat sayin Mission Convention na yani ya Speaker tan Reverend Vanal Muankima Director Pastoral Ministry Department mananiya Missionary nula kesi lalbiak dikele zai thiam nula Vanal rohlu iten an choi omani Convention chung hian in khom na hun voi nga nein in pol ho na voi ni na yani ya Convention nei chung hian Cherhlun kho chunga Kaushan ten an biak in te kharin he hun hi an mang hawani BCM Chan Maria Mission Weekend manani April ni rukle ni sari mangkhan BCM Chan Mari chuan chanchin cha hi shil ro marka bung som paruk chang som panga ti thupoya mangin Mission Weekend program an manga speaker puting hak chang mission promoter an manga nula CR Lalding lian in zai rong bolin a choi ombok Inrin ni zan pathiani jing le pathiani zana te speaker ne na jangin thu cha ba ka Kaushan zai pol te BKHP le BMP zai pol te le mimal zai thiam te ne na jangin fakna hla ngai thlak thinania
pathian ni chunhnuwa mission pualin in pol ho na buat sai nia speaker in BCM mission rongbol na le mathlir te soin zona le chana hunte soi ho na te nei ani pastor soi loya cholbuk honani April ni som panni zirtop ni chomhadar som pakhat khan Reverend Dr. H.S. Loya Shia Rengna Atan Atule Faten Christian Hospital Serko na in entir le damlo te ta na chol na hul hliapan buat sai Pastor Soi Loya chol buk chu Reverend Arlal Biakliana General Secretary in Hongin Pathian ne na ahlan honna program hi upa H lanun sanga kanan ai zolin kai shwain chung ko ai oin thu soi ngala Reverend Dr. Arlal Thanmoyan lom thu soi na le mal som jong chain hona kharani he hul hiap sakna tur hian Reverend Dr. H.S. Loya tupa upa H lanun sanga sha sel tinu pa chu bulchan tu le malatu ania Administrative Committee ya thlenin committee remti na in hul hiap hi ni kumlam chang khan sak chanania John Lal Zomliana sha sel chu he hul hiap sak en kol tu ania chung ko sum tho khom cheng noi thum le singa chuang sengin moi le chata ka sak zo ni in damlo le an ma ni shwai tu te le ser kon dam do in tlo tu te ta na man chang kai turin honani ta ani Audio visual thok tu panni training in ankal Communications Department in planning a anda thok tu te in twai tharna le masona atan audio visual production a thok tu te training a interni se ti thu bo zuin April ni kwa achanga ni som pakot chung hian Pusilal Engkima Senior Production Assistant le Tangwalal Mwanzwala Production Assistant te chu Mizoram School of Photography ai zola ni som chung training turin tirni in hunan mangmek Anni ba ka hian thok tu dang te po training hinei zel tura ro manani in than thu cha le kaushan haute hne nangen na ti chwa ani April ni som sang hi som ni pali khan Mizoram Baptist kaushan chuan kan hmalo ko India ram ro rel na changber Lok Sabha in than pui lo om turatan in than thu cha le ngen na kaushan haute le political party sang le an candidate hne na ngen na tarlan na thu cha om na chu achwa He in than thu cha hi General Secretary minga chwani in tual chung kaushan changa thondar ni baka BCM website ta da ani in than thu cha hian April ni som pathum in rin zan chong chai in khoma in than lo om turata na tual chung kaushan tin te chong chai turangin na atelbok Garo Baptist kaushanin Shillong khopui chunga Baptist kaushan sang omte BWA shwai tu te ne na in mu khom na hun an buat sai April ni som pakhat sanghi somni pali ninga ni zan khan Khovela Baptist kaushan shwai tu liante Reverend Dr. Elijah Brown General Secretary Baptist World Alliance BWA Reverend Dr. V. Tetsio General Secretary Asia Pacific Baptist Federation APBF le Reverend Samaresh Nayak General Secretary National Council of Baptist Church in India NCBI te chuan Shillong an tloa hemini hiram chang mangin Krima 12 of Garo Baptist Convention Shillong chuan an biak ina in khom wat sain Shillong khopui chunga nam sang Baptist kaushan som pariat zette ko khomin in khom an wat saya BCM achangin Reverend PC Laro puyale upa bi chan puyati antela he in khoma hian Shillong khopui chunga Baptist kaushan om zong te in ai khom na tur forum lian tak din tura malak ngal ni in shwai tulai lok turan rat zinga Reverend PC Laro puya bial to pastor Shillong bial po atelani Heng shwai tu atana than swate hi Reverend Dr. Elijah Brown General Secretary BWA in chongchai sakna le pathian ne na hlan na anaya hundam chang ma sabera in hukhomin chanvote an in ruatanga malak zeldan turte an soi hodon ani March tha Christian Hospital report ilongai thang o Director Medical and Health Department report in Tarlandanin March sanghi somni pali chungin Christian Hospital serko na damlo sanghi za somni pali in entirin anzinga zathum pakhat admit an niya naw piang somli pakwa an omlain mithi som an nei thung damlo somkwa pakhat zayan niya hengzinga somnga pakwa te hi zaipui major operation an ni endoscope mi somnga panni le ultrasound mi zanhi somruk en an niya Laboratory mi sangkhat zariat pasari examine mi zathum somni pakhat x-ray manga endikan niya damlo hne na thisen unit za som panni pek chwa ani bok mi chanhem ngai te pol haule kaushan haute hne na changin hospital poor patient fantatan chengnoi ni sang kwale zanga som kwapali mu ania hospital mamo manwa le bungra chi sang dongin GKP vai sambia la changin thisen unit som paruk andong bok
tuna chuan ram thim rongbon Chanchin lo ngai thlang u Tripura Field April ni sari Pathiani Khan Gongrai Baptist Biak ina BCM le Sai Som Sajai Baptist Association SSBA Changkop Ten Christian Labuan Wat Sai Chu Field Director Reverend Zading Liana Patsua win atlangzar April ni sari Pathiani Ve Khan SSBA Ten Evangelist na thokturan lak thar mi pali te tir chuana Gongrai Baptist Biak ina manania Reverend Dumbum Muni Shangkol Secretary SSBA in tir chhuakani April ni riat sang ni somni pali thojan ni Khan Field Director thar Reverend Zading Lian Patsua te chung kwa le missionary thleng thar pubilal mingmwana te chung kwa lomna Field Director quarters Agartala a manani Kumin March thachung Khan Tripura Field ta ring thar mi za pakhat an nei ani Arunachal Faris Wancho Baptist Church Association ne na kan tho ho na longding khwa athok tur nula ar la ro changi chuan April ni nga Khan atho na tur mun longding a thlenga April ni Rukhan WBCA shwai tu ten ama lom na hun an manghala yan lo English school la headmistress in omang he school la hian no pangjali somthum vel omin hostelers at home vel an omani kar top le kar le lama caution program poimo kan sha theite kan hantar langange April ni sompani achanga ni sompali sang ni somni pali hian Borpui South Pastor Bial Chuan BCM biakin Borpuya Mission Convention an nei meka Speaker Reverend Dr. Arla Thanmoya AGS Mission and Mang April ni sompani achanga ni sompali sang ni somni pali mang hian Phongpui West Pastor Bial Chuan BCM biak in Rolbuka Mission Convention an nei meka Speaker Puting Hak Sanga Mission Promoter and Mang April ni sompathum le ni sompali mang hian Lungsen Pastor Biala Sunday School Training le Intermediate Meet an neya Research Person Nulalal Mingmoy Chongtho Secretary MBKHP and Mang April ni sompani achanga ni sompali mang hian lamchuam thum kaushan haulung chuan Mission Weekend Program an nei meka Speaker Reverend Lerem Siam Ralte Mission Director and Mang April ni sompani achanga ni sompali chung hian Sakordai Pastor Bial po in pusila nuntluanga worship trainer resource person mangin worship seminar an nei mek April ni sompali Pathiani chonu hian Chan Maria upale rongbol tu le media committee pualin media awareness and training nei anidona Silan Matswana Manager Audiovisual Production and Training hi ape ang Kanshiat thei china tun kar April ni sompani achanga ni sompali manghian hengbia la ti hian KNP in khompui nei mekin speaker tan heng te hi an mang Sirkon Pastor Bialin zone nwaya speaker upalal biak thanga chongthu na thial South Pastor Bialin Peniala speaker PME lal nunpui Champhai Pastor Bialin ka rota speaker Siza Ramoya Raseveng Pastor Bialin veng luna speaker rongbol tu tilarin mwana chongte is Pastor Bialin Mualbu ella speaker tangwal lal ram luna patswa Zotlang Pastor Bialin Zotlang no ta speaker Reverend Arla Nunzira AGS Service Lungrang Pastor Bialin Siloma speaker nula lal ram moi thanglwa Khatizong Tunhnai Chanchin April ni nga le ni sompathum in kara kaushan rongbol na Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei te chu ni e